Dobar dan svima. Evo, napokon da se uhvatim snimanja. Do sad nisam mogao s obzirom na objektivne i subjektivne okolnosti posla i svega. Eto, na sreću danas je taj dan, pa ću to danas i sa zadovoljstvom napraviti. Opisne informacije koje vam želim prenijeti i koje smatram da su bitne da bi ih trebalo čuti što veći mogući broj ljudi, ostavit ću vam u opisu ovoga videa link, pa ukoliko vas zanima cjelokupni tekst informacije i cijela informacija koju ćete sami htjeti pročitati, možete kliknuti u opis videa pa to napraviti. Dakle, prije mjesec i nekoliko dana dogodila se jedna zanimljiva inicijativa na koju je inicirao glavni tajnik Ujedinjenih naroda i grupacije koje ga podržavaju. A radi se o tome da je predstavljena jedna inicijativa digitalno poslovanje, ekonomija, digitalna budućnost za 2030. godine i sve to skupa o čemu se naveliko, ono o čemu naveliko ja pričam već 3 godine i više. A važan dio te inicijative koja je predstavljena kao nekakva platforma za sastanak 2024. godine, mislim da je u 9. mjesecu, jest inicijativa koja se odnosi na povezivanje digitalnog identiteta sa digitalnim računom u banci, odnosno digitalnom valutom na tom istom računu i svim mobilnim platformama koje podržavaju digitalna plaćanja takvim oblikom novca o kojem pričamo da je velika opasnost i da bi trebalo to ne podržati odmah u startu kako ne bi dobili pogodno tlo oni koji to čine za ukidanje gotovine. Jer zašto je to bitno? Ljudi će reći nije me briga, imam stari telefon. Sve su to, možete okačiti mačku o rep, jer stari telefoni neće biti u upotrebi sa dolaskom novih mreža, dakle ne samo 5G nego i 6G. Kako dolazi nove generacije mreža, tako se stare mreže, do sad su mislim ukinute do 2G, kada će doći 6G vjerojatno će ukinuti 3G i ti telefoni neće biti podržani u tom digitalnom svijetu, a to je bitno onoga trenutka kada, ako se uspije u naumu agende da se ostvari i da većina ljudi prihvati digitalni novčanik i digitalnu valutu centralne banke, tog trenutka će biti ukinuta gotovina. Zašto je tu važan digitalni identitet? Zato što će prije otvaranja digitalnog novčanika morati biti utvrđen digitalni identitet. S obzirom da će digitalni novčanik sadržavati određene dokumente u digitalnom obliku, ne samo osobnu kartu, vozačku dozvolu, zdravstvenu iskaznicu, nego i potvrdu vjerojatno u budućnosti o zdravlju pojedinca. I sad možete i sami naslutiti što to znači. Ukoliko ne možete, ja ću ukratko to probati reći. Jednostavno, dakle, ukoliko se utvrđivanjem digitalnog identiteta utvrdi da u vašem digitalnom novčaniku nema najnovije potvrde o vašem zdravlju, što se može, ne mora samo biti pelc, može biti i određene druge stvari koje će oni uvjetovati da bi se pojedinac mogao koristiti digitalnim novčanikom. Ukoliko neće biti gotovine, čovjek koji ima nekakvu plaću i nekakva primanja, pojedinac, neće moći otvoriti taj digitalni novčanik zbog toga i neće moći plaćati svoje režije, kupovati hranu i sve što danas najnormalnije slobodno radi. Dakle, niko nije protiv nikakvog tehnološkog napretka, niko nije protiv digitalizacije, što se u nekim trenucima meni ovdje spočitavalo. Ja se ne borim protiv digitalizacije, nego se borim protiv onemogućavanja slobode izbora, slobode misli, slobode riječi, slobode djela, što će biti uvedeno ukoliko se ukine gotovina i ostavi samo digitalna valuta centralne banke i takav način financijskog poslovanja
Neće biti direktna prisila, ali bit će stvar odluke da čovjek ili pristane se pokoriti takvoj agendi, takvom načinu novo normalne budućnosti ukoliko ona dođe, ili će otići negdje gdje to u neku tešku divljinu i živjet će od nekog branja plodova, preživljavanja razno raznih vrsta i takvih stvari. Znači, zato je potrebno sada o tome govoriti dok još postoji ta sloboda razmišljanja, da se što više ljudi informira i da se što više ljudi uputi kakve opasnosti vrebaju od upotrebe digitalnog novčanika i digitalne valute centralne banke. Ne odmah, jer će oni napominjati da neće nikada ukinuti gotovinu, što nije istina. Jer ova inicijativa UN-a je nešto o čem sam ja govorio brat bratu prije 2 i više godina, možda čak i 3 godine. Tako da ukoliko sam ja tako nekakav običan dečko tu iz susjedstva, iz kvarta znao, pa sada tek nakon mene to 2 godine govori glavni tajnik UN-a, znači da postoje jasne smjernice kako bi nekakva agenda u budućnosti i kako bi nekakav život trebao izgledati, odnosno ne kako bi trebao izgledati, nego kakvu oni to agendu žele sprovesti i na koji način žele da bi životi ljudi trebali na cijelom svijetu izgledati. Dakle, ne samo da se samo vratim malo kratko još i napomenem, da bi se digitalni novčanik mogao ne otvoriti ili biti zabranjen za otvaranje i korištenje plaćanja zbog potvrde o zdravstvenom stanju. Tu može biti ubačeno pregršt razno raznih pravila i odredbi koje, eto, budite kreativni pa sami možete zamisliti šta se sve tu može smatrati nedopuštenim i šta se sve može smatrati kao pojedincu otegotna okolnost, da bi mu se zbog toga onemogućilo na par dana ili na određeni period korištenje njegovom plaćom i njegovim vlastitim novcem za svakodnevne potrebe. Eto, mislim da je to što sam htio reći danas. Lijepo sve pozdravljam, čujemo se i vidimo. Bog.